Utumiri bwa kigina ndani ya kaunti ya Meru ni utubuthirite bukirete muthutura yo kisiasa MCA bakiwa mbecira bakulukirite thirite citumika uraku kwendekana nekinya supplementary budget kwithira itumira kaitaga kaingi muno kuya ndene ya mbunge ya kaunti yo abunge ba county barua supplementary budget ite kaitene kaleti me kinyote thi Mumeru na bate kumenya ni atambeci ketha citumika ninki ya gavana kenda cithe citethi Mumeru mbere ya mwaka uthirikari yo 2023-2024 yutirethira yukiingwa utuboro ari bara bakuthira bayangwatia kwa radio ntubonde na former chair wa budgets kiri mbunge ya county ya Meru kiri mbunge isile ya county ya Meru na ndena chairman wa barabara. Am I right? Watrend ni abunge ya county Meru kirima mubishi ni MCA wa Nyeki West. Tugenda kumenya bese ini tethe timu Meru amo banganiro ya executive yongwa kuruta kirima antu igo kuluke bo budget supplementary budget no tumira iri sawa arana batu kulukura 40188 namba yetu SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube na through live kuri video ya weru kedra nkidoma antumiri chia kula tuweta nambere kirimo bango yo aro siasa. Karibuni sana gentlemen. Asante sana Edward. Now kama mbirire na mheshimiwa Bijewe. No survey tekiri 2 county assemblies. Na the last one urare chair wa budget. MCs barabe kutha iba thete bunene bakiwo utumiri bwa mbesa butithirite buri sawa na kinyocherero kukuretwo kwa supplementary budget. What really happens kiri financial ya thirikari? Ibwega sana Edward na nkethi muthikire na arari kunde. Ki financial ya thirikari budget process ya mbari muri jwanana. Normally na iraita kwa budget circular. Ya mbere muri jwanana muri jwa kende kejera itagwa annual development plan. Neo iriti kuma ke mubango jwa thirikari jojo myaka no itagwa CIDP, County Integrated Development Plan. Then muri jwa 10 ikejera itagwa County Budget and Review look paper. Muno na njire kwitu mita simplop. Neo kaithere kena ri mwaka muthirungu ge kariatia, mwaka yu ikariatia na mwaka yu jungi tukwita kwibulirigirwa atia. Alafu then muri jwa iri ikeja County Physical Strategy paper by tariki 28 cia mweri jwa iri. Kuma mweri jwa ukeja iri tawa budget estimates, then mwisho ikeja budget appropriations bill ire bwito kuruko by tariki 30 cia mweri jwa itantatu ikainga mwaka thirikari. So I think taibwa na assembly nyaka mheshimiwa mbwa gatwereza nkuruki ire thirite kuba I think budget estimate no bari bokinya that point na ndi kenda the appropriations bill and bokugo before that yet. But the assembly thirite ina makosa ni watu is important kwenye naome nonto bandila na gintu kulingana na kieja gintu ya supplementary budget kuona jaka yeje bo kiumia kimwe kana less than 2 weeks ago ile ile assembly, whereas every the assembly o igita nonto mwaka wa thirikari wa 2012, then it means by 30th of December nusu ya mwaka ikuthira. So kada kulia alignment budget ni bwita ndi kweje kadithua department ni reketi kuthiria mbesa ningetie mbesa turia line na kari kana vero assembly ni karite kiologia budget mono members assembly bagita mono budget supplementary budget kara mono we executive kwa gavana munkadre ta umebiri bidirete possibly imbesa batatu milete bwega nkiyokeda who the executive yes waketha ndi batumete mbesa kitatena watho no nto watho ugaga watumira mbesa uri executive kethira tire kwa rogetini assembly meri ire kuruka ikia assembly na ndi omba kwitha itatumite bwega na yonaga yomba kumerio ntu bore nyeka menyekana kana the same time ikethira itaimite kenda bathugani mwisho nanya bakomba gutumira mbesa kitatena watho kana batumangira rwiro na arua tutige bime bire less than 2 weeks wanko thirikari jo ingwa. So na ndona kidogo ndio takanga supplementary area ikuane na mbesa grete wikira muno kira ita current expenditure mantu ya go travel witaita accommodation maybe nya kuongera mbesa nago estima electricity na ndiko nenda kuithio ntu muno takandiro na report ira assembly bara kurukirie lakini most likely assembly bakwira itete na wiki development. No, that is the best way to go. Right. Yes. Now mheshimiwa mubishi uke akuthira supplementary budget ni rajire towards the end of the year. Essence ya supplementary budget NMB nonto it is rush against time beti ya tumirotedia mwananchi wa kawaida na number 2 supplementary budget NMB kithire ke yesere ndani ya assembly. Ibwega muno ndi na mu tegeri wa
TV ya Wero TV ndio turakwambita Frederick Mubuji Kirima, MCA wa Nyaki West na chair wa Trend Tourism Cooperative and Enterprise Development ndene Assembly ya Meru. Ndenda kugendwa ndimenya gintu kira batu tutithagia ndene Assembly ya Meru twitherwa turio nikenda tumba gutetheria rutererwa executive tukabatetheria nikenda kumba kwitherwa mbeca iri gutumika ndene county yetu ya Meru cha development na inge chionde ika aligned as per the law. Na ngugire batu tubati kulita ngugire gutethia mwananchi na kutina hini reason ya gutuma mbwa pengine tureka kureterwa supplementary budget tureterwa tutigerie kiumia kimwe bimebire actually na gintu kiambere mea mbeca chithwa china value thairi kwenda utumika noke otuika mbwa pengine kinya menya gintu kiambere batu tukujari nyanto bara contractors bara ba ngugi na kinya Meru bonde no ntuba kwithwa mbeca chietu chia development ndene county yetu chibati kwithwa chiri aligned na ura kwagirite kulingana na sheria. Lakini ande gitari ronde mwaka jomo tutura gwetia supplementary budget lakini tutareterwa na ndi ijite thai tutigeri just only 2 weeks ko close mwaka jojo atojo 2023 2024 ngenda tuta 2024 2025 thai already tokinya mwaka yo 2024 2025 supplementary budget thai ijite kenda ya rendi thidi ate mantu yo yani yo tuma mwaka tukarega kwelewa na kintu kambere batu twe Assembly ya Meru utio twethwa twina thina na gwita ngugi yetu ra kwagirite tondu twita ngugi na mitaratara ire gisheria na at any given point utibi tutathithiria mbuga pengine rutererwa rwa governor bila endekia kenda ngugi yetu ithura iri effective and efficient na ndi batu tutikwerewa tondu tutethia mbuga pengine mumiro ra kwagirite na batu kira gituma tuigwa tutikumba kuwa tunganiri ikwithirwa budget iji kimbe chinya bara baitete ngugi ibakarite muno nyabo bethangika tontu nyabo ni antu nyoke ya guthwa no ikukana wikwaitete ugo no itire ngugi utiri na mwaka jujunthe na ritha itutite mwaka jujunge jwa 2024 2025 na 2023 2024 ikuwatana kethia tuge for instance ingugire twakurukitie cia barabara cia dispensaries cia health na mantu jange jonde itethithitwe na ndithai mwaka jumwe na tuwita mwaka jujungire ngugi ni no twitariti nateka kwithina twinayo na ndi batu kiko twina thina nakyo na tukwaja kurigwa niki ni no tugukaro. Right. Mheshimiwa BJ, let's come to this. Supplementary budget ndi kintu kithira utetheria either kwerekania marandu nambi thai ruwa besire nyingi ni kuoneka chikiri kiri mantu ya recurrent mantu ya travel mantu ya nambi so kinyo tukakuwa ni travel how between kaba omba weta trip yana kenda mbete isi ethiatea situmika number 2 kakuwa na possibility ya mbete tia Meru kuremo tumika mwaka yu ichoka kire thirikari mbete ni ya kire mwaka twite thirikari ibwega sana of course itigere ntuko 10 gutio kumba gwitiwa muno but ego tumora ina ma eta assembly ikuragire nya safari we timu ire Arusha TZ no tell me na Mumeru na thikire kwe timu ire Arusha da hizi ya county na you know a few officers from the office of the governor for communications no communications ngaiwa kwina kerena na uome no ntugwituka antu beta pa communications para government baletere ba TV engere antu ano au ipo baletere you know baletere safari eu neka gweta nao me safari litumira 7 million shillings na ntu bara barandiki gweta batigwa maybe barabete tibamwe bate badrikari such things lakini bambuga ba yes sina mambiwa ba investigate so bete terungurwa ubisi yao ya munene county. Okay. Yes. So buga niona ande budget kurukande kende menya no kwa monizement yaja. Of course ivobo mo kirinde ne antuko igutumira. Na at the same time ambere mudikeria inya development actually budget inya as much as ira kurukire igoro. Mba intariki date. Gute pending billion bakurea ya kurikien tariki date. Nonto rende mwaka yoka yo kuna kairi so au gaja kuido supplementary budget kairi don't kirimbeche ichi na chia budget yake ndani yako the main budget so maybe irejirire ukenda mbuga ndene ntari ntukwiye komyo thugana yo kombekana
kureanga pending bills kidogo kidogo kenda maybe weto chwaga ntoka choka nde kageta wa kickback but kukombekana hata na budget ni enda loading nende rikia itakwa controller ithithwa loading ikirwe system ne department imbeche igekirwa ri mbere mwaka jwithira chukuingwa so it is difficult ntijeni kana nure kwa gweta kwa maybe budget yenda bite ngabana egekirwo something ba bendera ukiro ntububu kana kethe yunandi ngabana device ombu akarega but very long timing supplementary bite ko there ikiri long time ago. Alright. So pending bills itiri wa ndani ya Meru ambere Meru ali itio bakuliwa it's not possible. Right. Mheshimiwa Mubichi now bese hii chiri between mwezi wa tandatu na 1st of July imbese chitriki muno kiri babwe bure assembly ya Meru bukaonde timbese yete kana buko oversight timbese yete bumenye githicha atumikire boya kana githiti tumikitoro kubatire kawega komo tontu nyoko na igitare riryo ni gitare kai mono na ki gitare una ndinya ketha tukathithia mbua pengine no tumba kuthithia tukamba kugera maybe metho jetu tuona ura mbechi chiete aligned it will be very difficult for us. The timing is very long au kuna challenge ende turenda kugo batu menya kintu kembere ndene assembly yetu utithina twinayo na uriti bongugi bwa governor wetu ende we mwene mbuga pengine ke mathugane ya we ethugane kwi ini problem ndene assembly yetu twinayo tutina thina na ndikira gitumite areta mbeche yaja no u Mheshimiwa Bijo wauga tontu kwenda tu hidden agendas turaba pati kuthugani mbua pengine tutumbo batethia ni one way or the other tutikeje mbua pengine kuona thina kana makosa jara mbeche itumikite lakini all the same teka kundi kwina kirikiri gikona gigutontu ketha ingugetwe gwita oversight tukamitoro kwagirite na nyeketha tuketha twina challenge we will try our best to see to it whether we can have like ketha kwina loopholes tumeina ketha kwina makosa. Mheshimiwa Bijewe thai MCAs band iba kwariria mantu ya kana iba kubangania mantu ya budget ya mwaka 2024 2025 MCA buys tuntu bobo mo maybe atoba kuorwa kinyoni kina yere mo at the same time. This is not a challenge. Well, it's a big challenge, yes. At least menyabo within a 1 week kuma supplementary budget yewe ta ibarombe wametaka na wamekurukia. It means still the NERIGO executive. Nio gutina assembly tina choice other than kugeria kuira ita na gicungu kumbani midnight oil. Bageria tu bas kumba pona kuba kurikia budget ino ntule ibakarite wameterete na riaba assembly proposed 45 million shillings per ward, which is mwananchi friendly budget area nio side ya governor ne pingire monka ukalika na monka yetako control budget ejana etanyana guidelines na uga area by the way executive isi deta vote on account no endete na control budget uga vote on account na uga anto ibete bere anwe executive na assembly na uga very clearly budget ni itemized so na kwethera kwina rwaria katika assembly form team eko negotiate mbuga nandike na ira yumba kuja ndani ya assembly yumba kwithira igikurukua yes ichangamoto kali sana ngugenjo muno lakini ono kuma assembly tukaina choice tukekangangana kenda tubomba compete the deadlines but thine ni kwithira ya soterwa out yo nyuma na area no uria neo executive ya rungamire na ya tuikete ukinyirikana assembly no tiri assembly ku generate budget ri generate to area then ikeja ndeba at the same time indarigare nyamo no endward by the way ndora jaka executive yerigirite assembly ite consider county physical strategy paper ya retini on the assembly itimia consider utimia wita udivya budget estimate na county physical strategy paper eta kugiru assembly no ile kugiru assembly ni sheria eno ndipo me forward no vision on another kedra abata that must be the way area kugiru assembly ni sheria that's why pakutithia estimate na area ba retete assembly eregero monka mugutaka control mali so executive still no to make demand ya kunyauza right. Mheshimiwa indirone rero bukiare bukiwa yes iba khulukiria budget ya mwaka 2023 2024
lekinya supplementary budget nyo ni burakulukirie but buru ambese ibukulukite babwe utengwiritete ndene ya Meru na bamo benu buwa bukenda buriti reports itiokinya ndene ya assembly so iya budget bukulukia akwithira bute kuona value ya mbese ndene wonsie endwandi meya kintu kembere batu tubati kwita ngugi yetura kutekeja kuthoa kwina mbuga pengine mbure mukene rutere rwetu kethe imbecha batu twina haki tondu ni ngugi yetu tubati kulita kikatiba nikenda atekeja kuthoa na thina iku kana iku kumani na assembly tumukurukire budget tuchoke tuthingatirie tuone kethe mbecha tukurukirie ichigwita ngugi ura kwagirite na kethe gutiagirite ikyo gituma ona tukirize haram na kethe CCMs barabara yo ba different department tuona kwina utumiri bubuthuku bwa mbecha itubetaga na kinya kethe batijaga tubathingata kaire na kaire na ndirona twina thina na tuketho tutikuigwa twikinganiro no tubogwita ngugi kwina matharau indi batu rutere rwetu ndene assembly ya Meru itherwa iri 100% clean tondu kethe hii mbuga pengine statement tukwenda gwitia in whichever the department tugeta ki department yu tweta twetie statement ura kwagirite tuona guti una utumiri bwa mbecha bwega ura kwagirite indi na tumenya tutina njirengi na ngugira twegi ne kuthingatira na kuthithia oversight kabo injara na ndi tukagita atia tondu kintu kembere tuge for instance tugwita kethe CCM wa tuge wa health kana mbuga pengine wa transport na kale ya kuleta statement ya kuringana na utumiri bwa mbecha ara twina some questions about how maybe the money has been used tutho twina thine wareka kwija tutina choice na ndiro tubeta ukagwa tukiuporia pamoja kwa tukigeria nya kuthithia how we can kabo tena power ya assembly twina powers tondu kintu kembere tutumba kwa tutena powers yeah na powers ira twegi katiba kinya kumwenga no twinge whoever kethe na mbuga pengine na tumirite mbecha bubuthuku nau ni otuli na no igagwa mbuga maybe some mbuga meri o ithatu ina ithiri itwetite kule antu CCMs twetite na twetho twina some question about how they have been using their money na ndiro tukuga ire igagwa tugita ngugi antu bakaba bena thina bakona batu jeka tukona mbuga pengine ngugi yetu tukuita bubuthuku ora gutiagirite na gwakiku kwitho kwina thina ndene assembly yetu lakini mantu jange jonthe jangugi batu tulita ngugi kikatiba right Mheshimiwa BJ, it's very ironical. Governor Yoro na raure we na MCs ba Meru ibakarutaniria ngwe bahigintuki mone ibo ntumero kutina ambi kutina matata ya kisiasa nao Mheshimiwa Rui bareta CCM bakara yakweya bareta chief officers bakara yakweya ingo hatanirwa rekwere ya mtekwelewa ibega edwe ndiona jaka governor aracethere tukandie kugweria nto ba senate nonto assembly ni ari gukurugia supplementary budget bwathwania okay bagwatanite ntigwitikia ni ntububure ono nturi gutire reason tiri mbonete maybe bakalinde gurwabo ikire education gwatanite number 2 munkana aitu kwaria endo na muthikire onda na kumaikuithite kwina rwari ndene ya Meru turunjori ncheke igeta MPs igeta governor igeta deputy governor igeta senator you know na ina churches ara together pakigera kwariria Meru igwatanira ende ire to igiro report ni ikiru kenda gutuika ibagwatanire so ara dona twire story 2 assembly na powers musonda jwa mbere jwa kuinga si ndene ya Meru ndaretete jwa thirikari mbere toka buimo no kureta miswande yes lakini kitiriko ina si wale manto land planning tomweta kamete na maita 17 record times tukiranga bana nditwi twangaratane then munga bana kinyina manto na ndiri keda tukuya ni tungathithia okay fine 24 for the county government act and standing orders to impeach county assembly na powers kati enda turi moe kukara kwitha kuna friction kugiro ndenda antu bagwatanite bomba kulita ngugi as much as possible tuko tukaindoa every day lakini ndere mere gukathithia atia number 2 kwe untu kali ukuria mheshimiwa mantu ja nande ngugi kethere karite kaja kethe tritekete nyuma na iyo metritekete na mbesa na arua kira yatumire supplementary ikwa ile gwatuke recurrent expenditure ne thirire completely mbesa travel ti andire kabisa non tunayo no thirire rankuruki anko example wiki andati mbundi jire gembe na ngari 20
na officers 50 ngari 20 kanywe ngiri 5 ngiri 100 officers 50 ibayo nyangiri jeri na bateja kwacio anyway ci ngiri 100 na to kumea no to biso thirikari we nande nekana nande nanga na kugwathana na assembly kiuria mbere mari na gwathana na officers ba office yu ankwenda okwiro twe batwira amantu muno bwana tutenda kugweta antu bwana antu baria beta kuona beta function ya ngabana ndiuga na confidence ona beta function ya ngabana mbieti sisi chief officer driver kuma gweta Nairobi kana kuma gweta function yegembe bati ona nya chiringi imwe yet every time baumaraga mbeja ichine kana department yu kethe gweta department ya roads nene kana ira budget for that purpose and governor kumara na team yu yonde but para utikyo bonaga that's a fact neo expenditure one we budget 173 million neo ithira ira nonto officers we bagwita kuriwa tent ibirite kombora kuma kire antu bara na ntule bwetete so ria kama ja idangia raka edia ari ndi na mpwe na million tent na mbi mbese tent chi ukareo so mwananchi ora na ara kiathokira ukare ate one mbeche iria yet is you provided for so nikuga atiri kethira ndati mbondi negurirwe ijiri imone ngiri 3 ijiri 6000 shillings ngari gweta 40 officers 50 that ka kuna competition chia ndati mero you know that chia mbi menya intobiria Edward na muthikiria ibia members of the county assembly ke want fund raba nengere 15 million shillings yali to 3 million embasari mbezire chiatigarire today gutiki into mheshimiwa mubichi aomba gwita Nyaki West eta promise nkathithia rojiro kana nkabugurira nkaretera timu ya mibira akuna he can't na nibo barukitire ndera bwana so at the same time kedita iria otara mbeche yu ondi usikirwe na mbeche ira membia rokete cheme chedo mbako bunya rokete 500,000 kana 1 million lakini ndo bia tabia ongirie kana kana ngimrongo enana again ready compete reason kuina aje ingari 20 no officers 50 patumira ngirie kana baikia ndati mbondi jiri changirira ndatu tika baire nde ku ukomborwa bondao wanda ndimirizita kalingirwa thimo aka receive naria akanenkanira so recurrent expenditure mbeche matumishi ikathira rwiro muno kurukia development ithithika na endo ndinkwenda challenge muthikiria arari na ara uria ndikwenda mheshimiwa mubichi nyari muno gutuikana ka kurwana ngabana ari ni ende observer na ome muthikiria atwire atiri kwi cibitari imwe kuma thirikari kwambirie rugura atwire rietoleo kana atwire kuri na kirasi kimwe county ya rugura atwire we kithima kimwe kebira bienjero tiga bigatarwa igitara munya kanara kiraito murongi igitara ngabana kawira kira kinyunya waruji kana atwire cukuru no imwe kana university including yaja kemu ndone kumritongea complain baikiriche kirega kwa onand murito inyomwe county emero urachekia yawe akinye mbasari emuriraga fees ga ciringi emwe omwe na mwaka ajo kuthira jotigere ntuku 10 kana scholarship murito omwe kana omoro nyochuru na gwana 50 million shillings nendo watira mheshimiwa gichoka mheshimiwa mubishi ko gentunga ndatu sokeria county ya Murang'a ira challenge mero bonene kirimanto igi on source revenue kirimanto ya mitaratara bakinyaniretie lakini babu mero wando na minority linda akiuma na utengwe rutegete ndene county ya mero so twechokera tweta break tuchokera at least inkwenda learn something okay agodre executive utengwe kuruta na babu utengwe bukuruta don't you think you'll go down as the worst government ira ya county ya mero khato ke break tore marando ya biashara tuchoke mheshimiwa. ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe turura ruri akwi nagwe na wigwatire Hippo Junior
Mwigi Bank utheri kenda kuthongomia wiki bwa muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru ironda bya kiu alangisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto iri kalkia akwina nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaramu J Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaigire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu nkoroki araniria na dagitari o munene mutaramu J Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Non matha izeterere na itha mugwanja angire gantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako huku igwa kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tiwa ndumekarire ete modugi ndoka imodugi ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukala ni wa nyomba zuzu nane natosa Afya Plus anke menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi tuona mengi na to ya kwanyange na nyoroka tuona mbi Afya Plus nacho jumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe auga no gochwa mabati ja kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukurie bietu.
tuwete na mbere kurumira mubango yo aro siasa now mheshimiwa Mubichi kwiki uri ngukure itembera tweta break ndakuria babu as much as ibo complain ngwe anu ibo kuita bure assembly now that ibo ira bo aringwa challenge ni county ya Murang'a own source revenue ibo collected more than $1 billion Meru ngutikira nyingi tia collected for the last 2 years 350 million kuna kangata ke anarora Meru ntuko mibibwe na bio so don't you feel thirikari ke feel ginya ba bure assembly you will go down bure thirikari ram thogu yethre na MCA bare no tethie Meru executive Inkuthugania bate ture MCAs ba Meru itwitete ngugi yetu ra kwagirite tontu gintu kia mbere ituonere mantu jo mwambirio kapisa niki utuma wona twari na thina ira tuonere ore turi utonya twambanirire no ore na ni utubati kuthithio tontu twita ngugi kikatiba tuona aja mantu jaja rere aja tegwita bwega iro twambiririe mantu ja impeachment tuona gintu kia mbere mbeja cionthere tukurukia na ngugire kuritwa bite gwitaniria iro twambiririe kwithwa twina impeachment ya mbere impeachment yigire na mantu jonthe jatakarora kwagirite tontu thine ria nene te batwi thine ria nene irutererwa governor tontu gintu kia mbere batwi kethei budget itukurukirie kethei gwikira proposals chetu ituchiekire mbeca chetu cha World Fund ituchikurukirie jaguni ndakurukirie mbeca ciakwa cionthe cia World Fund ira ciareo ndakurukirie last year mweri wa mwanja na twajukia proposals chetu na barabara na kila kitu twanenkanira kuma mweri wa mwanja last year mwanga thai narua inompumite njira ira ndakurukite jere mugurukia Monitho Road inandi kuthithwa how here njira etithithitwe wamburi sababu ndiuga lakini thina no rutere wao tondu kuninda proposals cia kwenda nenkani mwananchi akamenya na kuringira mwananchi atakumenya lakini batu itu twatumamenya tondu gyo tumayugo batu teka twina thina na governor every no and then na tu menya batu mbuga pengine thinjira tumba kwa governor ati gwita ngugi na team wewe no kumuthithira impeachment na tukugeria maita jari ja thatu na ndi batu nya tukeja kwithwa tukatonya atiki kiwango kwithwa itu kwa blamed blamed for no tuba kwithwa governor ati gwita ngugi we ura kwagirite indi umabo mantu mwananchi namenye MCs ba Meru County ni wachapakazi na ni antu baita ngugi ura kwagirite thina yetu ire iri irutererwa governor tontu bobo na antu bawe na officers bawe dreament yu changu ge unyokorwa nigi no tukudre tontu mbechu itethetie gu mwaka jumo junthe antu batwire gwitira kiri ngayu yonthe rurite na barabara cia kurukirwe baikibikire gitete mbuga pengine ma spring na nina ngari ri twekangi nau ujite kuthithia thai tutete ki budget yengi kumanisha mwaka jumo junthe jwathira mwananchi wa Meru onyaki wezi atatetheka na barabara ndakurukitie tuge police stance ndakurukirie ikundi kwena na tent kwali na chuburia kwali na interview beyond kulingana naye na department into beyond vile ndakurukitie ndona gavana akija bio akathithia ja okorea lakini kwina structure twabanganitie urabigeta ita akeja geta antu bonde akeja change ikundi vile ndakurukitie agekira bingi ne nyoko uri kiriktirie kwa tumere tonto woni ni nduri ni antu iguni kethwa ndina kanya kuthithia check and balances kenda meyanda eja na kithoka nkaeja na mutharankari nkaeja na ngine nkaeja na chugu nkaeja na Monitho nikenda antu bonthe ba benefit na kagina kare kanini tondu iguni baringirite kura lakini no ndeje into bila ndaeja ne akabitharia bionthe ageta tondu mbeche na kwenda gutumira na itumbanio na kwethwa kwena unkumania akathithia ja okorea ageta antu bebonde eja kagwa no letete interview itasa wigonda kurukirie akeja na MCO onge baraba kwenda mbuga pengine mtu na kwenda kugiringira ndebe ageta kauga no acting MCA uri we acting MCA weka we katiba na tomba gutha kwena acting MCA na kwena sitting MCA na interview bionde ni kurukitie ndene assembly no te muntu onge bati kurukia isipokuwa kuni tontu ni ndali na kura na ndikira kwenda kwira Meru bamenye batu turi MCAs ba Meru County ngugi yetu twitite ura kwagirite ugeta kibichi ugeta naro ugeta nari na guntu kunthe na mwanka egembe na wodinge chonde tulifanya kazi yetu mzuri na tukampatia kila kitu indi na ndiro bikweja no tutemenya kile kitu metetu thai into ngugi wititi ura kwagirite mwaka juju mojunthe juthiri kutina any reason indi na ndito oria bioria wananchi na bobeja ba irwa berwa hapana ngavana gakurwa tukumurira hii na batu twetikiririe na tuigwa na ndi batu tukaitanira no ngugi thina yetu igwita ngugi yetu ra kwagirite
kwa mwananchi namenye MCAs ba Meru kethea kuri MCAs bange baitanguge aura kwagirite niki utumago na twina thina na ngabana tontu nongugire kuri to tutikuwerwa nio na bire pawa ira twegi katiba no mwanga tuthingate mantu jau jonthe na tuthingate kisheria. Wow. Mheshimiwa Bijire, kuthirite kwina mathata ya maingi muno tu for example kiri own source revenue na ibwekire record ya yari 547 million bukiumaruka thai revenue collection ni remete nyokinya 400 ikwethirite kwina mantu ya maingi kinya ya mbundi nchobi ngutiki ya moja ya tumite ngavana ithirari mbere ya mbunge ya committee ya mantu ya devolution then ya mbunge ya senate. So ina thirikari ya terere maybe mwerekera kire mantu igi collection ya own source revenue kutumite kwa tuka kinya target yongwa ya mbundi ya revenue itio kinyila target ire atigiro kinya ni former government. Ibwega sana Edward muno imakutho ya leo muno kiri mbeca ciarikia kuthuranwa ikaura nontu antu ibara ya gogoti ba Meru ugatega kanyuma ntuku cia kurukaja kwigita parking engale ya mutindwa erewana na star 414 hash ukalea mbeca na yetagi county ya Meru kwa kinyira ntu amwe chenjia eta star 4112 hash ukalea mbeca kidogo anto bona na by is concern non tuchona nagia chietao mabe na company ra eta ene kairo ambese ni one time non tito agenye tuko find out nata ugetaita konekana neringa campaign that organization neringa campaign chio mabe last time so kwa ina biuria ne ate kwa karakalire au then kwa ina iraita kwa jump pay ile tura kulia mbesa ndani ya Meru lakini ejete ku finalize na ejete very clear mupangiri ura jwakari yagererome nerega kuthikirwa na bare gokarandi kwariria another organization yereto kulia mbesa ne kwambire kulia mbesa ciakare ara ku meri ere kitigwita ki revenue ya county county revenue fund ya county around 2 months monganya revenue board wa igwenyabo ba revenue bakambiria ku raise concerns nontu mbesa isikuthuranwa igwita gikofasiria ukugaya just few minutes ago muranga ithurani over $1 billion but tuto kinya 400 million yet muranga neri ndiguru ya etu nturana ndiko kitate ikora na ukora kwina problem inene sana then kwina ushindani buna ndene ya departments na aru okeja kuwa kwe mbese nyi ikora okeja kikugweta kana kwatu weka message ugutumite transfer na aru okagweta kwe mbese ikurite kana nyoka gweta aki kwe mbese itumirwe kana kwe gontu katibu ndene thirikari uri office of thirikari transfer including na aru bamunya bamunya bagweta kunekana mbese kana wana transfer what account kumbira bantu yanko board board yothona ya mbese muno na nyina ino yothona ya but then it is even there illegal Hello, endelea kwa. Okay. It is there illegal na tena ku demonstrate vitu kwina Meru county Mike yako iko sawa, tuchogete kiwe katu ya kimheshimiwa kidogo. Now mheshimiwa Mubichi now kile untu bongi mu Meru enda otioria mogenji withera okenankanirwa kiri mabisa ba thirikari. Now it seems kuna discrimination ile okiri thirikari ya county kokirikana governor we na ikulukirie mogenji we hakulukia county secretary the chief of staff at the CCMs na deputy governor. What is really not happening in this county? Ngutike deputy governor ne thirite akiandika baro nyingi muno akitheta ehite kira assembly ya Meru. Mantu yayo onde buraginya antu amwe bona thine Meru ineri. Thine Meru tukinyete tukona imbio. Niki tumagona tukithwa twina mantu ja guikiria batu menya tutina powers. Batu tuitangu getu. Tuka pengine tuona thina na tokinya mwisho jo thina. Tuthithe giora kwagirite. Niki twitite thai maita jathatu. Maita jai ndira mbere impeachment ya mbere ejire ne ithatu. Twakinya na ara batu na tumia batu atu impeacha. Senate Kenya egete cap hold impeachment yetu. Andu bara bakeja kuture tin down it was the hand of devolution.
ibo bategaira mantu jonde jau na grounds ira twitho utiro twina grounds lakini ugeta ukona batu twitatu keja tukachokero kaire thina ikiendelea uti muntu umba kuja ku confess dai MCAs ba Meru batonere thina na thina tuonete antu bara batitu tethagia na mbugio without any fear of contradiction isn't it tontoka kuthoma njira ya thithirwe mbua pengine ora kwagirite bakaphold impeachment tulingithwa twina either governor ngi na tukethwa twina another new government igwita nguge kuringana na sheria na mantu jaja bati tupati kwithwa bati tukiya winya completely credit nguge njegera twitete turi MCAs thine twamionere from the word go kwambiria completely nikio tumaona batu tutumba kuga thai endo alibeja mbuga na arwa nyaki west kwe project yethithwa kicho ndira ntura ku propose na propose te na mbeche irio ngwira yene thithitwe yene thithitwe iri thithitwe mathoko thanyu na ite kuthithwa ora kwagirite kethe mbuga pengine woni de cha wa trend sande no le chief officer wa trend tu utonya assembly twetire no kendero market ne reke manifesto yako ndari methithie nchinjiritwe chief officers ba trend maitajana wo twetana ungia keja twetana mutia ungia keja kimathia keja mwanganda confused na ndi chocho iro ndona beje to chokia kaire beja kuthima kendero lakini ere thithwa from the word go turi utonyoro na mwanganda iteka kuliwe kuthithwa kuthina yetu Edward county yetu batwitwa turi MCAs twamionere tene mono no agita muntu umba kuja gutumbure katutina ungi para tomba ko bremide na ichito chionde senete ke so babu bore MCA it seems bore anto bawo injara ngui andu tu boru taira katiba ubwitikiria but iyi ingece kuwa boko execute mandate yen nambi babu yakabo injara butukomba kuruta ngui na ndi tutumba kulita ngui tonto kintu kembere utie gwenyana na nafasi kethe igwaku kigwodie ku thaira ngavana ejite eja kuko ako balance kire antu baku bara baku nuko menwa munene wetu twinde na ndi eja mbuga pengine ututhithetie mbuga ati kwa nyama iki nyate kwa nya hodient waliri antu baku na igwaku ejire ugwenya we ngoka igwo kinogo gitara ugakira kwa imbalanced na ndi womba gwita kwirwa jora mwende ithire eri ugasore no kiuga tore watu thithitie na ndi batu twina thina na ndi ugategaira kuraja indi ukurukiti into bia kuno kithege oversight. All right, so mheshimiwa Mbije kwa tu kari kwa command ukua kure antaba command kwa mantu ya alcohol board so Caron. Yes, alcohol board ankuga gatire CEO ro likuda yo alcohol board ali manager municipality board ya te akirozere ku municipality board na kwa CEO ndene alcohol board. Na alcohol board is very clear ge sheria yo Meru County Drinks and Control Act 2014. Yeah. Ugaga board ne ka recruit CEO. So board ni expire. So ngabana nyage tonyethera board yo expire ata form wingi. And even more than that, County Assembly ne kurukirie ne amendre act ereta acting ya alcohol ndene ya Meru. Ne kumireta bantu ya ajabu. Ego kuruke ndene assembly ya ikiria governor. Akarene na kuruke ntuko 14. Sheria very clear. County government act very clear. Na nya standing orders. Ya kinya ntuko 14. Bill we nayo uli governor. Ika sheria. Ninga ugachoke na memorandum ndene assembly. Atachokire ntuko 14 tia kuruka. Members bego kustundia bakiara iria mantu ya mbiru ule ilio ne ara iria ya assembly. Agita wiki memorandum ni yakuruke ntuko 14. Hero chokia governor atiliko ni advisors. Nandi wako mbuga kate thikaera ni kana kethe abati mwirero no. Nandi assembly yetenga zeti ya sheria. Neyo ya nya very clearly. Kuma ntuko iwe yakurukirwe ibwite kwithina a new board. Still uteatara. Na tewu aki investment corporation is working illegally itina board. Meru the service itina board. Revenue board itina board, municipality itina board. I mean ni wikaliyo so becha inya kuthuranwa kutina antu bakovaci kenda bona ichikwithiire saso menya board ngugia board ya ni gwita ku carpet CEO kenda kumuikia ike report ndene assembly
mewas ina illegal board itavetwa ndene assembly so inyambe chiri kudo ne mbundi ile teme inya gwitwa nyane assembly mbundi nyete komba recognize si yura ukali kuno ntuningi nweri kede ali kwitwa na ni illegal board na ndinya assembly kamwita eri with this a foreigner inwegeta nonto is an illegality already so na nya assembly tukamite tugatethi nya assembly tugatethi assembly batwi bwana Edward okuga mantu ya mortgage na era deliberately nyas manjas bareta bakuganga ni uranto mabate kule ambesa no ne atakumbikita kunenkera antu patatu kupa nenkeri kite ya mortgage ya county stand executive in as far as I remember area over 400 million shillings fund ya mortgage over 400 million shillings antu bala baletwa balera buna ndere twabunenkera mbecha endere tukonda 10% kuma kimbecha hiyo bagano lo ngeta kuria na tobite 10% bakorega eroki utije bukona that's why today atione teruni monkana aru kinya ndinji we bata chiona oi number 2 oku na ndinji kalingiri kura ojoranga pana lingiro kura that's the position po baire constitution very clear eriwa ABC ekiringire kura chianga pana nolochia deputy ngapana itete yenti ko mwanya alingire kura yet ukamwata mortgage ukamwata loan rwangari na erere yake sheria ni uthuku kwa nkorobu Edward na muthikiria it too bad na ni onekana very well in the Senate and twi ontumbajeti ireke mwisho mwari yoyo twina tuli na ome twi civil societies muonere ura geniziti ndite narua igoro mwale okwara mbaliria mbira baba uni uju ngeta manda muno namuli ni atia ambere nonto bwenu namuli mbio tuthithetie finance bill uburetete namuli na turete ina anku mithomeranja ambere indukienu wiretete ngeta manda namuli aldi manda mano was there across the country a youth bakiaragia generation ni kiaragia na itima ndo mwisho ile revolt na ndinte kumekethera thirikari ya county Emiro ni kwenda gukinya no tunye twina omeri bari twita millennium ngai bio twina omeri turugara tu budget yerekia tukamea mweri yo moyunde tomea mweri yo moyunde hata sisi tugetare nonto pambaraki baitero ba Egypt Paul Pot ba kombondi baitero pamubuze ko exero betre pamugabe and they were very strong nonto mero ekwaga mbecha na tutitikiria dictatorship in the government. Wow. Because of time, Mobishi. Now moving forward. Atukwenda tureke mabango. Moving forward, Bore Assembly. Ni atabuka irita jarene chebara baburingire kura buin differentiates kuma na kire executive na assembly babati kuritangwe bareke ntuke mwa. Patu tote twina kanya kauga kega muno. Na twina ko kuringana na utaratibu bongo getu ra tumitite kuma turambiria uke kuthoi mwana inchu eje utegera mantu bwega na muntu kwerewa no kimenya ngugi chietu tia assembly kana mbwa pengine MCAs ngugi yao we have done our part na thina yetu kapisa ituberete na twera mwanka senate na ni utubati kuthithia na tutathikirwa na kulega kuthikirwa mwana inchi na batio tuigirwa kiao na kinyoga yo tuika ibo bange pambuka pengine bomba kuthugania bomba batana balingitiri manana thina jeje twinayo utiunge balingemea kuthithia kuna ndi batwira twagereria na twambaniria twitete ngugi yetu tuoja tukiona area mwanka inya tukija mwanka KTV tukitherwa twina kanyaga gakega kwereza antu betu thinira twinayo indi very unfortunate tutathikirwo na tutona muntu okiu mbwa pengine ona thinira Emiro na aria bati kwithweri na batu tuli antu bara batari ajumbe kuma kigward cietu 45 chamiro itwaritie na kauri kamwe na tuone na twera Mumiro na twera Kenya yonthe thina reri batu na rituringithithia atia ni nyere twegige katiba tu metumirite ora kwagirite no ndi muntu utona na inye ndene county country yetu yonthe Kenya ibaije MCAs ba Meru kugira baitete no tubathine rero nikyo kuona bando still ngugewita etabwe na thineu ituma ngugiraga gwitania MCA nethero akiuga ambu
na akira urobati kwirwa no robati kwirwa ati kuthithio rako bati kuthithio. Wow. Parting shot Mheshimiwa Bijoy turikie. Kwenda sana. Oni yankwenda kwa advisory kithirikari ya county kwithira ati antu tukara twithiuruka au olondo gwita kunenkana ndati mibira na mbio bibi ibe kana wanda administrators and sub county administrators ketha bate kwenda members of the county assembly banenkanira ngabana mwena aregere deputy ngabana umara miru no ntu akugeria kwandika baro ore rikenda umara yarema so nwewe ngwa ngabana na umarage akata kugeria into nala omuntu bingi kulingana constitution nitureterete bio itwetera big loss ria rindi governors bari New York ntu governor wetu isuburia na mburi ya naga are ore na thu na ntigwitigia no iguru isuburia betete kuromba New York igitarira US ri president yarari no governors rindi governors barone 3 billion chia counties chia 3 billion shillings batu twaga indi kirande ndi nyaku kwithikira nkuruki kandona nyokethira governor wetu nwenetre ntu priority muno ya mandi buti arinde kuya na 3 billion kwa twika batwe tukona mandibuti na pia mwe mandibuti ni around shilingi 500 kwa 3 billion imandibuti pea milioni 6 Meru turi anto 1.5 million kwa kumaanisha o muntu wonde Meru arinde kwethana pea inya cha mandibuti kwa janarwa ni njenizi ukalewa meaja indi kwa onda ina mandibuti na ntu wonde Meru bena mandibuti na wonde batigete opea ithatu nja twende nya kwithikira nkuruki mandibuti ulimbia mandibuti county. Let us focus on development tutigana na mando ya mandibuti na tumantungi kidogo wa. Wow. And the unit of the assembly, congratulations. Thank you very much. Thank you. Kutige mheshimiwa Wisa sawa. Right? Kwa pengine kila ndingenda kwira Kalibanya Kiwest. Kankwenda kubera nguge gonira mbati kwithwa mbitete mitete bwega na dreamment icho ndacha maendeleo yankurukitie tirutere rwakwa irutere rwa ngavana. Wow. Thank you very much Daktari Bijoy na tupo kuona kanya kuya Mheshimiwa Ubichi. Thank you very much na tupo kuona kanya kuya kiri mubango ya siasa. Na thank you very much kiri barabo ndebe dra bare mubango ne yondi bore it is always a pleasure kudharina babwe. It has been done at Dustin. Thank you very much. Thank you.